Nama saya Arzim Nizam Bintang Muzi. Nama saya Muhammad Abakiri Muhammad Ilmi. Nama saya Muhammad Ashak Yaman Muhammad Aziz. Kami dari kelas SO1 anak didikan SEMI akan mempresentkan eksperimen 3, Ohm's Law. So, objektif kita hari ini ialah to verify Ohm's Law. Second objective is to determine the effective resistance of the resistor arranged in series. So, first kali, teori kita ialah at constant temperature, the potential difference V is directly proportional to current I. Lepas tu, the constant of proportionality is known as resistance, which is R. Nah, cut. Pasal apparatus. Guys, saya nak terangkan pasal apparatus. Okey. Di sini first kita ada clip wire ataupun wire. Kita ada power supply. Kita ada resistance box. Yang paling penting kita ada kita punya resistor. Okey, yang paling penting kita ada kena ada resistor kita. Kita kena ada dua benda ni, voltmeter and ammeter. Milliammeter dan switch. Okey. Untuk Ita kita terangkan macam ni. Okey, atur sama Ita channel. Daripada bateri kita sambungkan ke switch. Daripada switch kita sambung ke resistor box. Dari resistor box kita sambung ke milliammeter. Dari milliammeter sambungannya ada dua tau, dia pecah dua. Satu ke voltmeter, satu lagi ke resistor. Pastikan ini current series dulu. And then dua bila dah pecah dua, kita sambung balik kat sini pakai clip wire, sambung balik ke bateri. Itu sahaja. Okey, tak tahu macam nak pasang ni tak? Jom ikut saya. Okey. First, kita akan sambungkan satu wayar daripada terminal positif. Pastikan dia kena Tak kena, itu masalah awak. Okey, kita sambungkan ke switch. Positif terminal ingat positif terminal. Dan kita akan sambung satu lagi wayar daripada switch ke resistance box. Okey. So, kita akan sambung ke daripada resistance box ke mana? Ke milliammeter. Baca tahu ini voltmeter. Okey. Milliammeter ni MA. Okey. Kita akan sambungkan ke milliammeter. Pastikan dia kena. Okey. So, okey. Lepas tu ke mana bang? Daripada milliammeter kita akan sambungkan. Ini ramai akan salah. Sebab daripada milliammeter kita akan ada dua switch yang bersambung. Satu daripada milliammeter ke voltmeter dan satu lagi milliammeter daripada milliammeter akan ke resistor kita. Okey. First kita sambung dengan milliammeter kita dulu, okey. Kita sambungkan dia kat positif. Okey. Lepas tu satu lagi wire daripada milliammeter juga kita akan sambung ke resistor kita. Okey, bismillah. Okey. Daripada resistor kita akan sambung ke power supply. Dan jangan lupa satu lagi kita akan letak daripada sini, daripada voltmeter ke resistor. Okey. Dah siap dah litar kita. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Hari ni bukan pasal litar, tapi kita akan belajar cara nak membaca resistor kita. Okey, kalau boleh tengok resistor kita. Okey, tu. Okey. Okey, cara nak baca dia, kita kena pastikan gelai yang berwarna emas ada di sebelah kanan. Okey, ada di sebelah kanan. Tapi kita akan baca daripada kiri. Okey, contoh ini emas dekat belah kanan kan? So kita akan baca merah, purple dan hitam. Okey, kalau merah kita gunakan roda-roda ni untuk baca kita punya resistor punya nilai. First merah kita akan dapat 2.
Open kita akan dapat 7. Dan hitam. Hitam kita akan dapat tak ada apa-apa. So, kita punya resistor adalah 27. Dan disebabkan hujung kita emas tadi, kita tahu kat sini dapat plus minus 5%. So, kita punya bacaan resistor adalah 27 and plus minus 5%. Okay, thank you. Okay, kita dah ambil bacaan resistor ni. Okay, inilah bacaan resistor kita, 27 ohm plus minus 5%. Okay. So, the next segment of the video, kita akan bincangkan tentang precaution step untuk eksperimen 3. So, first precaution step is, the eyes have to be aligned with the reading when observing the ammeter and the voltmeter. This is to prevent parallax reading and to achieve accurate reading. Secondly, we have to set up the apparatus within the correct polarity. Contohnya positif, kita kena pastikan positif, negatif dan negatif, itulah kan. This is to make sure the apparatus work properly during the experiment. So, kita akan bincang tentang jadual untuk eksperimen ni. So, firstly, number, at least kena ada 6 minimum reading. Lepas tu kita ada potential difference B dengan uncertainty 0.05B. So, macam mana kita dapat uncertainty ni? Kita tengok dekat kita punya voltmeter ataupun ammeter, dia punya nilai terkecil. So, nilai terkecil dalam voltmeter ialah 0.05B. Lepas tu dia punya sebelah tu current I 1 mm. Dia punya nilai terkecil dalam millimeter tu. Okay guys, daripada data yang kita dapat tadi, macam mana kita nak tafsir ke dalam graf? Okay, seperti kita tahu, Ohm's law ialah V is directly proportional with I. So, untuk hilangkan cara terus ni ialah V sama dengan IR. And V is equal to RI. So, daripada sinilah kita buat graf kita yang di mana ini ialah Y, ini ialah M dan ini ialah X. Okey, so kita buat graf kita. Inilah potential difference, iaitu V. Ini ialah I kita, current I. So, nanti bila kita dah plot titik, contohlah kita plot titik, kita dapat macam ni. Satu sini, satu sini. Lepas tu kita balance gradient dapat macam ni kan. Inilah kecurunan kita. So, dari kecurunan ni lah kita dapat kita punya apa? Effective resistance. So, kita cari kecurunannya and nanti kita dapat effective resistance. Okay? Okay guys, saya sekali ni akan menceritakan tentang error yang boleh berlaku dalam eksperimen kita ni. Okay, dalam eksperimen ada dua error yang boleh berlaku. First, the error is not is not set up the wires tightly on other apparatus such as voltmeter. Maksudnya kita tak sambungkan betul-betul dari wire ke voltmeter ataupun ke millimeter ataupun ke voltmeter. Contohnya kita sekat macam ni. Dia punya wire tu tak kena pun dekat besi tu. So memang benda takkan menyala. Okay. Second error is the wires are not working due to broken or damage. Okay, contohnya satu wire ni tak berfungsi sebab dia putus, tapi dia putus, wire dalam ni dah putus. Okay, cara kita nak tengok wire ni berfungsi adalah dengan test menggunakan multimeter. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, last untuk conclusion, kita akan tengok balik objektif saja, iaitu untuk verify Ohm's law dengan kira apa kita punya effective resistance of the resistor lah. Okay, thank you so much. Okay, that's all from us. Good luck for your practical test and jangan lupa doa. Be safe guys. Bye. Bye bye.